Svih trauma i življavanja koje sam preživio, znači u logoru, u osnovnoj školi u Odžaku, jedno mi je bilo najteže. U toku jedne noći su me izveli sa smijehom, znači Ante Golubović, Božić, Jurica, Tolić, Josip, ostali stražari koji su bili tu po nadimcima Ibe, Topolovac ili šta ja znam kako su se zvali. Rekli su, ajde Srbine, posle sve ove muke da se malo raspoložiš. Ja nisam znao, nisam mogao ni da razmišljam i nisam bio u stanju uopšte da imao predstavu šta će se dešavati. Odnijeli su me gore na sprat u učionicu, u stepenice, i kad sam unišao u tu prostoriju u školi, vidim bila je gola, predavno je bila gola jedna Novogradka koja je bila maloumna Stojanka Lazić, bila je sva raspremita, sve, i rekli su, ajde Srbine, evo malo da se zadovoljiš, evo jedne tvoje, ona je oprana, okupana, čista, ajde da vidimo kako vi to Srbi radite. Naterali su mene da ja skinem, ja sam skinuo pantole do koljena i onda su rekli njoj da uzme moj polni organ, da ga stavlja u usta, a mene su terali da ližem njezin polni organ. Ja sam to morao da radim, oni su stajali, njih 6 koje sam imenovao, stajali su okolo sa jednim psom Bulldog. Rekli su, ako ne budem to radio, da će pustiti njega na mene, da me potrga, i sve dok je njima bila uživancija da gledaju. Jednostavno nisam bio prisutan tu, možda fizički, ali psihički nisam nikako mogu da učestvujem u tome. Rekli su, šta je Srbine, ne može da se digne, zar to nije veselje, zar je to za žalost? Ja jednostavno samo sam tako stajao, ovo što su tražili, ja sam to i uradio, ali jednostavno, ne znam. Nek izađe Cico golman iz Donje Dubice, ali oni to kažu Dolnje Dubice, mislim. Specifičan njihov dijalekt ovdje. Ja sam izašao, baš me odveli ovdje u učionicu. Komšija kaže, znaš ti mene? Znam. Neka smo igrali zajedno fudbal. Ja kažem da smo igrali zajedno fudbal. Kaže, nije fudbal, nego nogomet. Sad drugi mi ustaša daje cigaretu, on ne dozvoljava. Kaže, ne pušio. To naše komšije, naši prijatelji radili, s kojim smo mi živjeli, i bilo je sa strane iz Hrvatske vojske. To su sve radili, znači upravnik zatvora Anto Golubović, Tolić Josip, Jurica Božić, Ahmet Ibro, Ahmetović Ibrahim, Ahmetović Bahrija, Topolovac Šimo, znači to su sve ljudi koji su sa područja opštine Odžak ili iz okolnih hrvatskih sela, znači praktički to su naše komšije, i Cindrić Damir, Marko Farbal, to su pripadnici vojne policije iz Republike Hrvatske. Od poznatog fudbalera Halilovića brat, on je Tešanovića, našeg predsjednika Srpske demokratske stranke, izveo tu i terao je ga da, kao njihov vođa, da nabraja, da pjeva te muslimanske, on to nije znao. Udarao mu je glavom dole u ovaj pijesak prljavi od livnice, nogom ga dole udarao, tu je bio prisutan, kako smo mi, nismo mogli ni vidjeti, nismo smjeli ni da gledamo to, ništa, sve su nam zabranjivali. Tu je bio i Zdenko Mikulić, poznati ustašetna. Srbi sa opštine Odžak ni posle 9 godina od potpisivanja Dejtonskog sporazuma nisu se vratili u svoje domove. Nadomak Odžaka, na teritoriji koja pripada Republici Srpskoj, srpski logoraši danas podižu svoju novu opštinu Vukosavlje. Isti scenario, progoni, ubijanja, nekažnjeni zločinci, i u 21. veku ponavlja se. Srba na mnogim prostorima Bosne i Hercegovine, kao i Hrvatske, danas više nema.